mwaramutse. Good morning. Turashimira Imana cyane yaduhaye iki gitondo cyiza cyo kuyiramya. We thank God that He has given us this morning that we might worship Him. Our hearts iranezerewe cyane kuba imbere y'Imana. are really happy that they are in the presence of God. Ni umugisha, ni umunezero, ni ibyishimo kubizera Yesu. It's a blessing, it's a joy and happiness to those that have faith in Jesus. Kugira umwanya wo guterana cyangwa se kugira umwanya wo kuba imbere y'Imana. To have a time of coming in the presence of God or gathering. Biba bitoroshye byaba ari ibihe turimo cyangwa se wenda ibihe tugezemo. It's not easy mostly in these days that we are in. Ariko ko byaba biri kose Imana ihimbazwe ko tubona amahirwe yo kuba imbere yayo. But above that, may God be glorified because we get a chance of coming in His presence. Turabashimira rero cyane muri iki gitondo cyiza. We thank you for being with us in this morning. Ni karibu kuri buri muntu wese kugira ngo dusangire uyu mwanya wo kuramya Imana no kuyihimbaza. You're welcome, all of you, to be with us in this time of praise and worship. Reka dusenge hanyuma dutangire iteraniro ryacu. Let us pray and then we begin our service. Mana yacu igira neza mu izina rya Yesu. God that is good, in the name of Jesus Christ. Turagushimira mwami iki gitondo cyiza duhaye kikuri imbere yawe. We thank you for this morning that you have given us. Tugushime mwami ko utuzi kandi watumenye kera. God, we thank you that you know us and you knew us even before. Ukadushyiriraho mwami uyu mwanya wo kuba imbere yawe mwami tukuramya tuguhimbaza ndetse twumva n'ijambo ryawe mwami. And you created the time that we may praise you and even uhimbazwe mwami ko wadusezeranyije kutazadusiga. May you be glorified because you promised that you won't leave us. Wadusezeranyije kuzagumana natwe Uwiteka Mana Nyiringabo. You promised that you will be with us, you God that is great. Wadusezeranyije ko uzakomeza kuduheka mu mugongo wawe. God, you promised us that you will be with us and you will carry us on your back. Imitima yacu inejejwe n'ibyo Uwiteka Mana Nyiringabo. Our hearts are happy because of that. Iki gitondo rero cyiza mwami dusize imitima yacu imbere yawe. God, this morning we are pouring out our hearts to you. Ngwino ubane natwe. May you come and be with us. Ngwino wuzuze imitima yacu mwami kukuramya. May you come and fill our hearts to worship you in completeness. Ngwino wuzuze imitima yacu mwami kuba mwami tunezerewe turi imbere yawe mwami. God, may you fill our hearts with joy of being in your presence. Turi imbere yawe. We are in front of you. Ubane natwe. May you be with us. Tukubonereho umugisha mwami mu gitondo cyiza cy'umunezero. May we get a blessing in this morning, God. Cyubahiro gikomeze kuri cyawe mwami. May the glory be yours. Turagushimira mu izina rya Yesu. We thank you in Jesus' name. Amen.
Shaka konaba
kona nk'igitambo naminda kwihaye shaka konaba shaka kona nk'igitambo naminda kwihaye shaka konaba shaka kona nk'igitambo naminda kwihaye. Ni wowe wifuza ibiberi wawe nk'uko wawe. Hallelujah. Oh, hallelujah. Nakwihaye mwami, nakwihaye mwami.
Mana yanjye, Mami wanjye, tegera ugutwi gusenga kwanjye. Oh, haleluya. Tegera ugutwi gusenga kwanjye. Yesu, tegera Torero abashimiye The church, we thank you kubw'iki gitondo cyiza Imana iduhaye for this morning that God has given us kugira ngo dukurikirane ijambo ry'Imana, so that we may listen to His word. Abari mu iteraniro mwese bakurikiranye, To everyone that is part of the church that is with us, tubashimiye kubw'umwanya wanyu mwafashe we thank you for your time that you have kugira ngo given us, dufatanye kuramya Imana, so that we may be with you in worshiping God.
twumva n'ijambo ry'Imana. and even listening to His word. Turabaramukije, We greet you, turabakunda, we love you, tubahaye ikaze and we welcome you. nk'uko abambanjirije abaririmbyi babahaye ikaze. As the singer and the leader gave you the welcome. Dushimiye abaririmbyi bacu batuwe mu kuramya Imana. We thank for the Umwanya worshiping mwiza team tuvuyemo kuramya Imana, within the time that we are in of worshiping God. nabo baba bitanze, They have sacrificed a lot. batanze umwanya wabo They have sacrificed their time kugira ngo batuyobere kuzamura imitima yacu ku so that they kuramya may Imana. help us in worshiping God. Igitondo cyiza rero kuri mwese, We wish you a good morning. ka dusenge twinjira mu ijambo ry'Imana. Let us begin with a prayer and then we enter into the word of God. Mana yacu turagushimiye, God, we thank you. uri umubyeyi wacu, You are our parent. uri umuremyi wacu, You are our creator. uri byose byacu. You are all of us. Mana, muri iki gitondo turakuramije, God, we worship you in this morning. dushyize hejuru izina ryawe, We lift your name high. dushyize hejuru icyubahiro cyawe, We lift your glory high. dushyize hejuru ijambo ryawe. We lift your word high. Imitima yacu irakuramije, Our hearts are worshiping you. ibitekerezo byacu bigarutse aho uri, Our minds are in front of kugira ngo you Mwami tukuramishe ibyacu byose. so that we may worship you with all of ourselves. Dushimiye kubwo abateze amatwi Mwami bakurikiranye, We thank you to the listeners. washoboresheje, You have graced them. wabahaye umwanya wo kugukurikirana no kukuramya Mwami. You have graced them with time to worship you and follow this service. Mubishyirirwe hejuru, May you be glorified for tugiye this. gusangira ijambo ry'Imana We are Mwami. going to share your Ntaba ari word. njye ahubwo wowe, Let it ushyirwe not be hejuru. me, but you to be lifted high. Mwasame ushyire amagambo yawe mu kanwa kawe, God, I have opened my mouth. May you press your words kugira in ngo me twese ari byo uvuga usobanurira n'abanyumva bose, so that everyone, I, the interpreter, and everyone that is ayo listening, magambo aduhindukire ibyo kurya by'uyu munsi, so that these words may become the food of our life. umugisha May them be a blessing to us. Let it be from kandi you bubaka ubuzima bwacu, so that it may build our life, kugira ngo dukomeze gukomera muri iyi si, so that we may be strong in this world tugutegereje when we are waiting for you kugeza kuri wa munsi uzaza kudutwara. until to the other promised time when you are going to come. Ushyirwe hejuru, May you be glorified. icyubahiro kibi cyawe, May you be put high. gutegeka kuba kwawe, May the ruling be mu yours. izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. In Jesus' name, Amen. amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana bavandimwe, We are going to share the word, brethren. turafatanya We are going to be together. Let us, uko Imana irishyira ku mutima niko turisangira, as God has pressed it in me, that's kandi how uko we're going to Umwuka Wera share it. arinyoboramo And as the Holy Spirit will lead me, niko turisangira. that's how we are going to share it. Nifurije mwese ko ribaryohera I really wish that it may be nkuko sweet to nanjye you, nifuza ko rindyohera. as I wish myself that it becomes sweet to me. Tugiye kuganira ku magambo avuga ku kuramya nyakuri, We are going to share the word with the title of True Worshipping gukomoka mu mutima umenya yuko Imana yawugiriye ubuntu. as a response to God's grace. Kuramya nyakuri True worship gukomoka mu mutima as a response of our hearts umenya yuko Imana yawugiriye ubuntu. when you have got to know God's grace. Uko kuramya This worshipping gukomoka muri uwo mutima that comes from the heart, kuba gufite nta makemwa gufite, it doesn't have any doubting. imbere y'Imana kuruzuye, In front of God, that heart is full. kandi igituma kuzura The reason why this heart is full, ni uko gukomoka mu mutima ufite ubushake bwo kuramya Imana. it's because it is from within a heart that is desiring to worship Ubwo God. kuramya ntabwo kuza ari itegeko, This worshipping is not a command.
ntago kuza ari imihango. This worship is not something you do for granted. Ntago kuza kuko wabonye abandi babikora nawe ngo ubikore. This worshiping doesn't come when you are following what other people are doing. Kwikomokera mu mutima ubwawe. It comes from the heart itself. Umutima ubwawo, This heart itself, umenya yuko hari icyo Imana yawukozemo. it recognizes the works of God Kubw'ubuntu bw'Imana bwawucunguye. within the grace of God that saved that Umutima heart. ugatangira kududubizamo kuramya nyakuri. Then that heart begins pouring out Uko the truth. kuramya k'uwo mutima That worshiping of that heart, utegeka kugira ibyo ukora. then your heart commands worship itself. Umutima ubwawo The heart itself, niwe utegeka. it commands. Ntabwo ari umuntu utegeka undi. You don't command yourself, Ahubwo kubw'inyiturano y'ibyo Imana yagukoreye, but because of the work God has done in you, umutima wawe utangira kukuyobora mu buzima bushya. your heart begins to lure you to the right Ubu direction. kuramya rero turagukura mu Baroma 12:1-3. This worshiping, we see it in Romans, that's chapter Toro 12 from 1 to 3. reka badusomere. Let them read for us. Abaroma ibice 12 umurongo wa mbere aravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe mwe kwifata uko mutari ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Ni ibintu bitatu There are three things here bisobanura kuramya nyakuri. that describe a true worship Dusomye muri 30 that we have read in these three verses. Icyambere, The first one, Pawulo yatangiye abwira Abaroma, Paul was telling the Romans, atangira avuga ati kubw'imbabazi z'Imana he began telling them that by God's grace, mutangi, may you give out. ntimubiterwe nanjye kuko mbibategetse, Let it not be because of me that I have commanded you, ahubwo bive mu mutima umenya imbabazi z'Imana. but may it come from the heart that recognizes God's grace. Niba umutima wawe uzi ko wagiriwe imbabazi n'Imana, If your heart knows that you have been graced by God, kubw'imbabazi z'Imana, by the mercies of God, hari icyo Imana yakoze there is what God has done in you, ubwanjye nawe. because within me and you. Niba icyo kintu yaragikoze ukaba uzi kubw'imbabazi zayo ko cyakugezeho, If you get to know this, that within God's grace there is the work that God did in you, gira icyo uyiha. then may you do something. Icyambere The first one ni ukwiramya. is worshiping Him. Uyihaye imibiri, tuyihaye imibiri yacu. When you're giving out your body, Imibiri yacu tuyihe. may you give out your body to Him. Atari itegeko, When it's not a command, atari umuhango, when it's not something you do for granted, atari uko abandi babikoze, not because people are doing it, kubw'imbabazi. but by the mercies of God. Duhe Imana imibiri yacu. May we give out our body as living sacrifices. Icyambere The first one, nk'igitambo kizima. as a living sacrifice. Icya kabiri The second one, nk'iyejejwe. as they are holy. Icya gatatu The third one, nk'iyemewe n'Imana. when they are acceptable to God. Uko niko kuramya kwa mbere kuboneye imbere y'Imana. This is a true worship that is in response to God. Kwiha imibiri yacu Presenting our bodies nk'igitambo kizima, as a living sacrifice, nk'iyejejwe when that body is holy kandi nk'iyemewe. and that body is acceptable to God. Ariko tubitewe n'imbabazi twagiriwe. But after recognizing God's mercy, Wibiterwa nuko wakuze ukabona iwanyu babikora. not because that you grew up in your family when you're going to church, Wibiterwa nuko wabonye urungano rwabikoze. not because your peer goes to Wibiterwa church. n'itegeko rya worship cyangwa ry'itorero. Don't do it because of the church or worshiping team that Ahubwo you're in, tanga umubiri wawe but may you give out your
body bikomoka mu mbabazi wagiriwe n'Imana after recognizing God's mercy kandi uwutange nk'igitambo kizima and give out that body as a living sacrifice, uwutange nk'uwejejwe give out that body as sorry, kandi uwutange nk'ushimwa n'Imana and give out that body as acceptable to God, ubitewe n'Imana but because of God. uko niko kuramya nyakuri kuba portrayed mu nzira ya mbere. That's the true worship in one way being portrayed. That's how true worship is portrayed in one way. Niko kuramya nyakuri kugaragazwa mu buryo bwa mbere. Presenting our bodies Utanga umubiri wawe a living sacrifice, ari igitambo cyera a holy, cyejejwe acceptable to God. kandi cyemewe imbere y'Imana. Another way of portraying our true worship Ubundi buryo bwo kugaragaza ukuramya nyakuri as a response to God's grace, biri mu gusubiza icyo Imana yakoze, it's not conforming to this world, si kwigereranya n'isi, but being transformed by renewing of our mind. ahubwo muhindutse mu ntekerezo zanyu. Kutishushanya n'ab'iki gihe, Not being conforming to the world, nk'ab'iki gihe, to the world, to this world, ahubwo but by guhinduka being transformed rwose by tugize imitima mishya. the renewal. Uko niko nanone kuramya kwacu nyakuri nk'inyiturano y'imbabazi z'Imana Imana ibidutezeho. That's another way of true worship in response of God's nawe grace. umutima w'umuntu This is where a heart of man, umwagiriza ko imbabazi z'Imana zamugwiriyeho, when it forces you to know God's grace, agatangira kwishyira mu mwanya then you begin to place yourself in a place wo kwanga kwishushanya n'ab'iki gihe, where you're not conforming yourself as to the world, ahubwo agahinduka rwose but you change totally agize umutima mushya. with the renewal of your mind. Iyo ni inzira ya kabiri yo kuramya Imana nyakuri. That's the second way of worshiping God in a true way. Inzira ya gatatu The third way, ni ukutifata it is not thinking uko tutari, of ourselves more highly, ahubwo tugatekereza twitonze. there we have to ought to think nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. but in accordance with God's grace. Not thinking of ourselves more highly than we ought to think, but in accordance with God's will. Ntidutekereze birenze uko twakwibwira, Let us not think more highly than we are supposed to think. ahubwo buri muntu wese agatekereza mu bundi Imana yamuhaye. There we are supposed to outthink within accordance of Iyo ni God's inzira ya will. gatatu yo kuramya Imana nyakuri. That's the third way of worshiping God truly. Inzira ya mbere rero The first way yo kuramya Imana of worshiping God, tuyibonyemo ibintu by'ingenzi. we see some of the important things there. Mu murongo wa mbere 12 umurongo wa mbere, In verse 1, aho uratwereka yuko ubuntu bw'Imana, it shows us that the grace of God, umurongo wa mbere within verse 1, uratugaragariza it shows us uko ubuntu bw'Imana that within God's grace, budusunikira kubaho ubuzima buhinduka. it pushes us in a changed life. Ntabwo tubaho ubuzima buhinduwe We don't live a changed life nk'ababitegekwa. because of the command. Hari abantu benshi bashaka guhindurwa nuko batinya abandi. There are many people that want to change because they fear other people. Batinya inshuti zabo, They fear their friends. abafite abagore n'abagabo, abagore batinya abagabo,
they fear their spouse. To those that abagabo are bagatinya married, abagore, to the married, the husband fear the wife. abana bagatinya ababyeyi, The children fear the parents. inshuti zigatinya inshuti, Friends fear a friend. abanyetoro bagatinya abapasiteri babo. The church believers fear their pastors. Akavuga yuko When they are saying in nambona themselves banyica, that when someone sees me, he will nambona kill nkora me. baranyica, They will kill me. nambona nkora baranyica. They will kill me when I'm doing this. Uwo muntu akorera ku jisho ry'undi This person that does things because of the ntabwo eye of the brother, asunikwa gukora ibyiza n'ubuntu bw'Imana yamugiriye, when that person is not doing good things because of God's grace, ahubwo arasunikwa n'ijisho ry'undi muntu. but he's being pushed by an eye Imbabazi of the brother. z'Imana n'ubuntu bw'Imana iyo bumanutse mu mitima yacu, When God's grace and His mercy comes in our heart, nibwo budusunikira kubaho ubuzima buhinduwe. that's the one that pushes us in a changed life. Umuntu atangira gushyira mu mwanya kubaho ubuzima buhinduwe, Then that person begins grading things in a way that they are changed, abigereranyije n'ubuntu Imana yamugiriye. but in equality of what God has done in him. Ukagera ku rugero rw'ubuntu Imana yakugereye, Then you reach on the point of what God has done in you by His iguha grace, imbabazi zayo, within His mercy, iguha ubuntu bwayo, within His grace. nawe ugatangira gushyira mu mwanya wo gukora ibyiza bishimisha. Then you bring out the response of a changed life. Umurongo wa mbere rero atwereka, The verse 1 shows, Pawulo yasangiye avuga ngo I urge you, ndabinginga bene data, therefore I urge you, brothers and sisters. bimenyesha ko It means yari arimo abwira bano bantu he was telling these people, mu nzira y'ihame y'ubuntu bw'Imana in a way of principle in God's working, yasutse He poured out kugira ngo tubone agakiza. so that we may have salvation. Mu kuyitura, In a response to that, mu kumenya ibyo, after knowing that, natwe tuyumvire then we have to obey dukurikiza inzira ituyoboramo, when we are following His ways. dukurikiza inzira ituyoboramo, When we are following the ways He had told us, nk'uwaduhaye ubwo buntu bw'umwana wayo kugira ngo adupfire. because we received His mercy through His Son that died for us. Hallelujah. Hallelujah. Uko niko kuramya nyakuri. That's the true worship. Uko ntabwo kuramya ari ukuririmba, Worshipping is not about singing, ahubwo kuririmba ni inzira igaragaza kuramya, but singing is a way of worshipping. ahubwo kuramya ni ubuzima umuntu abayeho True worshipping is a lifestyle. in response of what God has done for you. Usubiza iby'Imana yagukoreye. Uko niko kuramya nyakuri. That's Aho rero niho Pawulo yatangiye abwira Abaroma, ari nabo atubwira natwe uyu munsi, That's where Paul began telling the Romans ati ndabinginga bene data, when he was urging his brothers, ndabinginga bene data. I urge you, brothers and sisters. Kandi igituma mbinginga mwibuke imbabazi z'Imana. The reason why I beg you this, may you recognize God's mercy upon you. Hanyuma kubw'izo mbabazi After recognizing God's mercy, mubeho ubuzima then live a life bukunda, of loving, bwubaha, of obeying, bucira bugufi of coming beneath uwabagiriye ubwo buntu. to that person that gave you His mercy. That's God. Soma Matayo, Or let them read for us in Mathew. Matayo 22:37. Matthew 22 verse 37. 22:37 aravuga ngo nawe aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. N'irya kabiri rihwanye naryo ngiri, ukunde mugenzi wawe
nk'uko wikunda. ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, Love the Lord your God with all your heart, n'ubwenge bwawe bwose, with all your soul, n'imbaraga zawe zose. and with all your mind. Hallelujah. Hallelujah. Wowe wese You, all of you, kunda Imana, may you love God. ntacyo wishigarije. When you haven't left anything outside, Kunda Imana. may you love God. Ariko niba udafite impamvu If you don't have any reason of loving God, ikunda Imana, ibuka ubundi Imana yakugize. may you recognize God's mercy. Ibuka aho Imana yagukuye. May you remember where God Ibuka got aho you Imana from. yagusanze. May you remember where God Ibuka saw you imbabazi the first z'Imana time. n'ubuntu bw'Imana buhorana nawe. May you remember God's mercy and God's grace Kubw'ibyo upon you. yikundisha umutima wawe wose, Then after that, may you love God with all your heart, n'ubwenge bwawe bwose, with all your soul, n'imbaraga zawe and zose. with all your mind. Uko niko kwirana. That's the true worship. Hallelujah. Hallelujah. Icyo umuntu akora mu kuramya Imana, What you do to worship God, agikomora mu mutima wibuka ibyo Imana yamukoreye, when it is being powered out from the heart that recognize what God has done to you, uko niko kuramya nyakuri. that's a true worship. Ikindi kintu umuntu akoze Anything that you do kidakomoka mu mutima witura ibyo Imana yagukoreye, that is not being powered out from what God has done in you, uko kuramya kurapfuye. that's not true worship. Nubwo kwaba kugaragajwe n'amarira Though you may cry out n'ijwi rigororotse or you have a soft voice, n'ibyuma birangurura biyunguruye, or you're using a lot of pianos and machines, kurapfuye. that's Kuramya nyakuri the true worship. ni ugukomoka mu nyiturano y'imbabazi z'Imana yakugize. Is the one that comes from recognizing what God Kuramya has done nyakuri to you. gushobora gukorwa n'umuntu on individual basis, The true worship may be done on an individual basis, cyangwa se kugakorwa n'abantu collectively. or it may be done as the church. Ariko icyo duhuriyeho, But what is common here, ikikugira kuzima, what makes it nuko kuza nk'ingaruka y'ubuntu n'imbabazi Imana yatugiriye. but it is because it comes as a result of recognizing what God has done in you. So uku kwinginga This begging of Paul, Pawulo yinginga abakristu b'i Roma, this begging of Paul to the church of Roma, iri jambo rikaba natwe uyu munsi ritwinginga, and this word comes to us begging us today. iratwingingira kwitanga It is begging us to give out ourselves. totally, kwiha When you're giving out yourself uwatugiriye imbabazi n'ubuntu. to the one who had mercy and grace Niyo upon mpamvu us. ijambo ryavuze ngo ukundisha Uwiteka That's the reason why the scripture told us that may you love the Lord your God n'umutima wawe wose, with all your heart, n'ubwenge bwawe bwose, with all your soul, n'imbaraga zawe and zose. with all your mind. Mu yandi magambo ntacyo wisigire, Meaning you don't leave out anything. ntacyo usigaranye. You don't leave anything back. It has all given Byose urabizana to someone kugiwo nguwo who has given you uwaguhaye mercy and grace. aribwo ubuntu n'imbabazi. Uko niko kuramya nyakuri. That's the true worship. Rero mu kwiha uwaduhaye ibyo, Then within giving out yourself to the one who is niyo mpamvu God, haje iyi phrase ivuga ngo that's where we get this word. present your bodies Tanga umubiri wawe. a living sacrifice. Aho niho hambere harimo kutubwira kwitanga. Ya nk'igitambo kizima, aho hatwereka giving out yourself. What does this mean? Ese ibi bivuze iki? It means Bivuze a natural response nk'igisubizo kiva mu muntu, that comes out of you, of the spiritual minded individual aho ubwenge bw'umwuka muri wowe who has come to know bumaze kumenya neza and appreciate bugashima the grace of God. ubuntu bw'Imana.
ntabwo umuntu yatanga umubiri we you don't give out your body nk'igitambo kizima as a living sacrifice hatarimo a natural response, when there is no hataje ingaruka z'umutima ukubwira ngo natural heart response, hari icyo nakorewe. when that heart is telling you that someone has done something in you, That something good has been done for me. umaze kumva yuko hari ikintu cyiza nakorewe, Therefore, nyuma ukavuga ngo ikikurikiraho I am recognizing it. ndabyakiriye n'umutima ushimye, Ndabizi, ndabimenye. I know that. Then after recognizing it, nyuma umaze kubimenya I appreciate it. ukabishimira, Then for that, nyuma I am giving also nyuma ukavuga ngo nanjye nditanze my whole body ibingize byose to that person kugira ngo who has done this for me. uwakoze ibyo ngibyo. Uko niko kuramya nyakuri. That's a true worship. Uko niko kuramya That's a true Imana worship ishima. that God Icyo nicyo bivuze gupresentinga imibiri yacu tuyiha Imana nk'imibiri mizima. That's what it means, presenting your body as a living sacrifice. Ni ukuvuga ngo mu isezerano rikuru Within the Old Testament, tubona yuko abatambyi, itegeko ry'umutambyi, we see that the laws that were upon the priests, byari ugutamba igitambo ku gicaniro cy'icyaha, it was to present a sacrifice, the sin sacrifice on the altar. hanyuma icyo gitambo kigashya kigakongoka, Then that sacrifice on the altar, it would burn up. kigashya cyose kigakongoka. It would burn completely. Now muri iki gihe cyacu Then within our present time, ntabwo hatamba ibitambo, we no longer give out sacrifices. ahubwo hatamba imibiri yabo. We give out our bodies. Twebwe ubwacu nitwe bitambo by'Imana. We today, we are the sacrifices of God. Ubwo rero duhindutse ibitambo by'Imana, Now that we are sacrifices of God, turasabwa kwitambaho ibitambo, we are requested to give out our bodies as sacrifices, kandi tukabyitambaho ntacyo twisigarije, and we give out ourselves completely. nk'uko igitambo cy'isezerano gikuru mu isezerano rikuru cyakongokaga kigashira. As in the Old Testament, the sacrifice would burn completely. That's how we are requested to give out ourselves. Natwe dusabwe kwitambira Imana ntacyo twishigarije. Then God is requesting us to give out ourselves all in completeness without leaving anything behind. Hallelujah. Hallelujah. Uko rero niko kuramya Imana. That's what we call Umuntu worship. ashobora kumanika amaboko, You may raise up your hands. ukaririmba mu ijwi You may ryiza, sing in a soft voice. ukanarira, You may cry when singing. ariko Imana ikabona umutima But when God is seeing your hari heart, icyo wisigarije. and it's like there's something Ntabwo you have left, byose wabyeguriye you Imana. haven't given all yourself. Kandi abantu bashobora kugushima ko uzi kuramya, People may say you're good kandi abantu worshiper. bashobora kuvuga ko unaramya neza, People may say, wow, he's a good ariko Imana worshiper. ikavuga ngo But God is like, izo no, ndirimbo zawe, those your ayo songs, majwi yawe, those your ayo voice, masengesho those your yawe, prayers that ni you're making, urusaku mu matwi yanjye, they are only noise kubera to me. yuko ntabwo witambye wese, Because you haven't given hari yourself ibyo all. wisigarije You utambaye, have left something hari ibyo behind. wagundiriye, There is something you have missed, kubirekura kubw'Imana. not giving out to God. Iyo ubirekuye kubw'Imana, If you give out all to God, biba bisa nka rya sezerano rikuru, it is like in the Old ni Testament. nk'uwafashe igitambo cye It's someone who gave out the agishyira ku sacrifice, gicaniro, and you put it on the kirashya altar, kirakongoka cyose and kirashya. on the altar it burns completely. Hanyuma iyo bisigaranye mu mutima, When you leave some things in your heart, biba bimeze nko mu isezerano rikuru, it's like within the Old Testament, uwafashe igitambo yakiraga Imana when you get the sacrifice, bringing it to God, akagitemamo kabiri, and you chop it into agafata two igice parts, kimwe akagishyira ku gicaniro, you bring one part to the kandi Imana altar. yamusabaga ko igitambo cye cyose gikongoka imbere yayo. When God has told you to bring the whole sacrifice as the way it is, Hanyuma
then cya gice after, yasigaranye then the half you have left for yourself, cyatumaga igitambo cye kidashimwa God would not accept that cyangwa se sacrifice. uwo mu isezerano rikuru Then within that Old Testament, wafata igitambo cye akagishyira ku gicaniro if you would bring the whole sacrifice unto hanyuma the altar, kigatangira gukongoka, as the sacrifice is burning ariko out, yabona kirimo gishya gikongoka but when it is burning, akababazwa n'ikimasa cye cyangwa ihene ye, and that person is unhappy because akaza of the yirukanka sacrifice, akagikuraho kidashize, and you take out that sacrifice that you uwaba have pressed, yabaga yatambiye Imana that person who had sacrificed something to ariko God, yitambiye igice, you would have sacrificed it in half. umutima unyuramo Imana That heart that is worshiping God ni uwuyikunda, is a heart that loves God. agakundisha Imana umutima we, You love God with all your heart. ukayikundisha ubwenge bwawe, You love God with all your ukayikundisha knowledge. imbaraga zawe. You love God with Ibyo all your strength. utunze bikunda Imana, May all that is in you love God. umubiri wawe n'imbaraga zawe biramya Imana, May the heart, the strength, umutima wawe uramya love Imana, God. May your heart love God. ibitekerezo byawe biramya May Imana. your soul love God. Uko niko kuramya Imana That's what we call a true worship. nyakuri. It's a true worship. Hallelujah. 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 Igitambo, gutamba Sacrificing bivuze gutanga. is giving out. Sacrifice refers to offering. Igitambo no Gutamba ni ugutanga. Yeah. Ntabwo Sacrifice is watamba ntiwatamba udatanze. You cannot sacrifice when you're not offering out. Umwigishwa wa Kristo To the disciple of Jesus Christ, unezeza Imana iminsi yose, to the one who is willing to praise God unezeza always, Imana mu buzima to bwe, the one who is willing to praise God in his life, agomba guha Kristo he is demanded to give out to Christ umubiri we his body nk'igitambo, as a living sacrifice, kubera yuko because Imana nawe God himself, yamuhaye umwana wawe he gave out his son kugira ngo amuhe agakiza, so that his son may give us salvation, amubere umwami, so that he may be his king, amubere umukiza, he may be his amubere redeemer, igisubizo, he may be the amubere answer, umurinzi, he may be his amubere protector, he umuyobozi, may be his amubere leader, umuhuza may n'Imana. he be the Ibyo byose reconciler. bihagarara ibyo Kristo yaje gukora. That's all combines what Kubw'ibyo, Christ came to do. Within that, Tugomba gutanga imibiri yacu, we are supposed to give out our bodies, ntituyihe ibindi bintu. not giving them. Imibiri yacu ntituyihe ubusambanyi, Let's not give our bodies to imibiri yacu sexual. ntituyihe ubujura, Let us not give our bodies to ibitekerezo stealing. byacu ntitubitware ahandi, Let not give our thoughts to ahubwo something tubihe else. Imana May we give everything to God, kuko ariyo yonyine ibikwiye, because He's the one that deserves kuko that. ariyo yonyine yatugiriye impuhwe n'imbabazi. Because He's the only one that Niyo had yadukijije mercy ntawe and umuntu grace on wadukijije. us. He's the one that redeemed us. Ese twabiyima tukabihana, If we don't give out that, who are we going to give it to? uwo mutima uvuga gutyo This heart that says that in niwe you, utanga umubiri wa kuri ku Mana. that's the heart that gives out the body to Uko niko God. kuramya nyakuri. That's what we call true worship. Icya kabiri The second thing, giportrayinga kuramya nyakuri bigaragaza the true worship, nuko it is twanga nkana we deny intentional, kwishushanya n'ab'iki gihe, not conforming ourselves to the world, ahubwo tukagira imitima mishya, but by having a renewal of the mind. ubuntu bw'Imana God's grace, bwongera kudutera kuramya Imana it again bring us to worship God mu buryo bwo kutishushanya n'ab'iki gihe, in a way when we are not conforming ourselves to the world, ahubwo tugahinduka rwose but by being transformed tugize imitima mishya. with the renewal of our mind. Aho niho ha kabiri ho kugaragaza kuramya Imana nyakuri. This is the second way of that portrays true worshiping. Kuramya Imana nyakuri True worship
ni urugero umuntu agezeho is a level that a person reaches on rwo kwitandukanya n'ab'iki gihe, when you separate yourself with the world, rwo kutishushanya n'ab'iyi si, when you're not conforming yourself to this rwo world, kutishushanya n'ibyo wahozemo, when you're not conforming yourself within what you were in before, ahubwo ugaharanira guhinduka rwose, but you make it intentional to change in your life ugira umutima mushya. with the renewal of your mind. Uko niko kuramya Imana mu nzira ya kabiri. That's the second way of true worshiping God. Tusomera mu Efeso 4:23. Let them read for us in Ephesians 4:23. Abafeso 4:23. Mugahinduka bashya mu mwuka, Mugahinduka bashya mu mwuka ubwenge bwanyu, w'ubwenge bwawe. To be made new in an attitude of your mind. Uko niko kuramya. That's true worship. Ibyo This, bizanwa it is brought after na intention, by making it ubigambirira. kubigambirira Making it intentional in you kubera ubuntu bw'Imana yakugiriye, because of God's grace. kubw'imbabazi z'Imana, Because of God's mercy. kubw'ubuntu bw'Imana. Because of God's grace. I am now determined Ubu ngubu ndaharanira my mind to be changed, kugira ngo intekerezo zanjye zihinduke. my mind to be renewed, Intekerezo zanjye zibe nshya. my mind not to be confused with this worldly standards. Ubwenge bwanjye niba ushaka kwishushanya nshaka ibyiza. Kubw'ubuntu bw'Imana Because of God's grace, muhinduke rwose, may you be transformed. mugize mutishushanya When you're not conforming yourself, kandi muharanira ko ubwenge bwanyu buhinduka bushya. and when you are always determined to have your mind renewed. Soma James, Yakobo 4:4. Let them read for us in James 4:4. Yakobo 4:4, na Yohana wa mbere 2:15. And 1 John 2:15. Yakobo 4:4 haravuga ngo yemwe basambanyi, Yemwe basambanyi, namwe basambanyikazi, namwe basambanyikazi, ntimuzi yuko ubushuti bw'iby'isi ntago muzi yuko ubushuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana. butera kwangwa n'Imana. Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi, Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. aba yihinduye umwanzi w'Imana. Amen. Aha, Yohana 2, Yohana wa mbere 15. Yohana wa mbere 2:15 avuga ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, Umuntu nakunda iby'isi, ukunda data wa twese, ukunda data wa twese, kuba kuri muri we. ntabwo kuba kuri muri we. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. iyo mirongo ibiri, ibyo bice bibiri These two scriptures, biradusobanura uburyo tudakwiriye kwishushanya n'ab'iki gihe, they show us how we are not supposed to conform ahubwo ourselves to this tukagira world, guhindurwa but we are supposed to have the renewal rwose, in total tugize imitima mishya. with the renewal of our minds. Uko niko kuramya kwa kabiri kwemewe n'Imana. That's another true worship. Iyo umuntu ahagaze acceptable to aramya, God. If the person is standing worshiping, asenga, when you're praying, abwiriza, when you're preaching, yigisha, when you're teaching, aririmba, when you're singing, ariko Imana ikabona mu mutima we but when God sees in your heart harimo urukundo rw'iby'isi, and He sees you have the love of the world, uko kuramya kurapfuye. then that worship is false. Kuramya nyakuri The true worship ni ukuvanamo kwishushanya n'iby'iki gihe, is when you remove all things in you that confront to the world, then ukamanika amaboko imbere y'Imana, then you lift your hands ukayibwira ngo ndagukunda Mana, and you say that I love you, God. ndakuramije Mana, I worship you, God. wangiriye You neza, did good to me,
kandi ndagukunda I love you kubw'ibyo wankoreye for what you have done to me, kubw'ibyo wanyoboyemo for what you have led me niwe in. wenyine wo kuramya. May you be the only Ayo one to magambo worship. mvuze These words that I say, Imana iyumva when God is hearing them, ipenetrating ijisho ryayo ikara mu mutima He wanjye sees in your heart, ikareba ko iby'isi biracyandimo, and He sees whether the world things are still in ndacyakunze me. iby'isi, Do this person still love the world? ndacyishushanya n'iby'iki Do gihe, this person still ndacyatuye compare mu themselves to the isi, world? Does this person ndimo still love the ndayishuka world? ko nyiramya kandi ntuye mu isi. Is this person still pretending to love me? Iyo amagambo rero yagiye imbere y'Imana afite ishusho nziza, When these words come in front of God, when they are really nice ariko portrayed, atandukanye n'ibiri mu mutima, when they are different to what is in my heart, ukuramya kurapfuye, then that worship is false. ukuramya kuba kuzima. The true worship becomes true Iyo iri worship mu mutima when what is in your heart, bikorespondinga n'ibyo uzamuye imbere y'Imana. when they are equivalent to what is coming out of you. Iyo ubwiye Imana ngo ndagukunda ma, If you tell God that I love you, bivuye God, mu mutima kandi ko kuyikunda, and when your heart truly loves God, utabiharanira kuba inshuti y'iby'isi. when you're not really in love with the Yakobo yanditse world, aravuga ngo yemwe basambanyi, James says that to you fornicate, ntimuzi yuko gukunda iby'isi don't you know that loving the world, biterwa no kwangwa n'Imana. it is because God hates that. Haleluya. Hallelujah. Ni ukuvuga rero gukundwa n'Imana, Meaning, being loved by God, ureka kwishushanya n'ab'iki gihe. it's when you stop conforming yourself to Abo this nibo world. Yakobo yise abasambanyi n'abasambanyikazi. That's what James calls to be the fornicators. Abakunzi b'iby'isi, To the ones that love the world, Imana ibabona nk'abasambanyi n'abasambanyikazi. God sees them to be Kuko fornicators. bataye uwo bashyingiwe, Because they had denied to the one whom they are bataye married to, Kristo, they have denied Christ Jesus. bataye Imana, They have denied God. bashyingirwa undi mugore. Now they are married to another husband. Uwo mugore ni isi. And that husband is the world. Umutima ukunda iby'isi, The heart that loves the world. umutima ukunda wishushanya n'ab'isi, The world, the heart that confronts uwo itself to the mutima world. uzana kwangwa n'Imana, That heart it's being hated by God. kandi Imana ibita umusambanyi. And God calls it to be the adulterer. Yohana aranditseho aravuga ati, John says, iyo umuntu akunda iby'isi, if a person loves the world, gukunda Imana ntibiba bimurimo, that he doesn't have a heart of loving God. kubera yuko Because umutima ukunda Imana the heart that loves God ntabwo ukunda isi. won't love Iyi God. si si iwacu, This world is not our home. iwacu ni mu ijuru. Our home is in heaven. Iyi si si yo yatugiriye ubuntu n'imbabazi. This world didn't give us its grace Iyi and si mercy. yari iyo kutwasamira ikatumira, This world was open to swallow us. ariko Imana y'imbabazi But God of mercy, iradukiza, He saved us. itugirira ubuntu, He saved us within His itugirira grace, imbabazi, by His mercy, idukiza ibyaha, and saved our sins iducunguje umwana wayo w'ikinege. by redeeming us with His only Son. From that, Ntacyo mfite mpfana n'isi, then I don't have anything in nyirimo relationship ariko with the ntabwo ari world, iyanjye, because this world doesn't belong. ahubwo Imana yankijije niyo yanjye. But God who saved me is the one to whom I Ayo magambo belong to. ntabwo nyavuga nka expert ubarusha, I'm not really saying these words because I'm an ahubwo expert. ndasubiramo ayo magambo nk'aho imitima yacu ari byo yakwibwiye iteka ku munsi. I'm saying these words because that's what our hearts Uko is supposed uko to be saying. mustrugglinga nanjye niko struggling. The way you struggle, it's the way I Uko struggle too. strugglinga kumva wikuramo iby'isi. The way you struggle to get out of the world Me things, too, I am struggling. that same applies to me. I'm Nanjye struggling. ndastrugglinga. I'm struggling. Ariko dore icyo Imana idushakaho, But this is what God is waiting from ni us. ukutishushanya n'ab'iki gihe, Not conforming to this world, conforming ahubwo to this world, tugahinduka rwose, but by being transformed tugize imitima mishya, with the renewal of the imitima mind. iramya Imana, The mind that is worshiping imitima God. ikunda Imana, The hearts that are worshiping God. tugakunda Imana n'imitima yacu yose, Then we love God with all our hearts, n'ubwenge bwacu, with all our mind, n'imbaraga zacu. with all our strength. Hallelujah. 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 Icya gatatu, The third thing, nsoza kuri iyo ngingo nari nshojeho, when I'm winding up on that second point,
umuntu ufite umutima to that person, utishushanya n'ab'iki gihe, to that person that has a heart that doesn't conform itself to the world, icyo bivuze, what it means, he should not engage ntabwo aba akwiriye kujya mu bindi, his thinking mu gutekereza, to those things kongera gutekereza ibyo bintu yavuyemo, that would divert ibyo yavuyemo bishobora kongera kumukura his life kuri ubuzima bwawe from internal purposes, ku bugingo, ku mpamvu internal y'iteka, purposes of God. ku mpamvu y'iteka y'Imana ifite kuri wowe. Kutishushanya n'iby'isi When you're not conforming yourself to the world, bivuze kwiyemeza is when you are determined in you, kudatwara ibitekerezo byawe when you don't take your thoughts muri ibyo bintu within those things, bishobora kukuyobyaho gato, within those things that may backslide you bikagukura mu buzima and they remove you from a life bw'intego z'iteka ryose Imana yakugeneye. within an internal purpose that God has. Imana iturokora When God saved us, yaduteguriye intego z'iteka ryose, z'ubuzima bw'iteka ryose. when God saved us, He saved us for an internal Turaruhira muri iyi si. purpose. We are struggling in this world. Iyi si iradukurura, This world is iyi si attractive to iratunaniza, us. This world is iyi in the heart si of us. iraduhinyuza, This world is iyi si really an itugaruza obstacle to inyuma. us. This world is ariko imbere yacu iyo but tujya in front of God where we are going, hari intego z'ubuzima there is bw'iteka, an internal purpose hari that God has ibyishimo for us. bihoraho, There is internal hari joy. ubugingo butazashira, There is internal hari life. ibyishimo bitari mu mubabaro, There is internal hari joy ibyo without Imana sorrow. yaduteguriye, There is what God has hari prepared for ubukwe us. bw'umwana w'intama, There is the wedding hari of ukubana Christ. n'Imana iteka There ryose, is living with hari God in ukunezerwa mu this bihe life. There by'iteka. is joy that is Imana in yarabiduteguriye, God has prepared ariko that iyi for us. si But this world y'iki gihe of now irimo iradukura muri ibyo Imana is yaduteguriye, really pulling us to get out of iradukura that. itujyana kugira ngo turihushe. It really pulls us out of it so that we don't Kutivanga no treat it. kutishushanya n'iby'iki gihe, Meaning, if I'm not Ni ukwanga conforming myself to it, kubyemerera, it's when I'm not giving yuko them a room bigutesha that they may not stop ibyiza Imana yaduteguriye, what God has prepared for me, bizahoraho iteka ryose. that will be there for you. Byangire, May I say no to them? bihakanire, May you say no to bibwire them? ngo imbere hari aho njya, May you tell them that they in nubwo front of me nduhiye there is muri no iyi going. si nubwo nduhije Though hasi, this world is nubwo tiresome to nkururuka me, ushimishije umubiri, though you make my body ariko weak, wibuke ko umubiri nzawutaba ugasigara, remember that this body will be ubugingo left bwanjye here. bugasanga Imana, My soul will aho go to Imana find God. buzasanga Imana. When I find God there, hari intego z'ubuzima bw'iteka there is ryose, the internal purpose Hari God Imana has for us. yakwiteguye. There is what God has hari prepared for us. ibihoraho, There is internal purpose. hari uguhozwa amarira, There is when we shall stop crying, nta nzara iriyo, there will be no hunger there. nta kwiga, nta school fees zizakurushya ngo abana babuze school fees, There will be no school fees, no being stressed that my children don't nta have school bihombo ko wacuruje ugahomba, fees. There will be no loss, there will be no business there. nta yesheke ko watsinzwe mu ishuri ukaba uwa nyuma. There is no failure Ibyo biri hano mu because isi, this is here in this world. ariko mu ijuru hari ibyo Imana yaduteguriye. But in heaven, there is what God has prepared. Wikwemerera b'iki gihe, iby'iki gihe May not yourself accept bigutesha the iby'igihe world. kizaza kandi bizahoraho. May it not backslide you to what God has Uko prepared niko for you. kutikonforminga n'iby'iki gihe, That's what means not conforming yourself to this world, ahubwo tukagira imitima ihindutse but by being transformed kandi mishya. with the renewal of our mind. Iyo Imana iturebanye iyo ntego, When God sees us with this purpose, ikaturebana mu mitima yuko twanga kwishushanya n'iby'iki gihe, when God sees in our hearts and He Ikabona sees we are not being twashyizeho transformed to the ubushake. world, and He sees that we are nubwo determined to do that, byatunanira ariko ufite uwo mutima, though I may fail but having this bwa buntu heart, yaduhaye bwongeraho ubundi buntu budusayura budukomeza biduha gutsinda iyi si. then that grace brings another grace and another grace, and that makes us to defeat the Shyiraho world. ubushake May you be determined bwo kutishushanya n'iby'iki gihe,
to not conform yourself to the world. ugira umutima uharanire kugira umutima mushya. And may you be determined to have a Imana transformed ni life. umubyeyi Then our Father is a parent. izadufata amaboko, He will grab our hand. izadutsindishiriza, He will defeat for us. izohereza izindi mbaraga nshya, He will send more strength to us. zidukura mu bwiza zitujyana mu bundi bwiza. That they will take us from glory to Ibyansindiye glory. kuri iyi level, What has defeated me on this ubuntu level, bw'Imana buzahansimbukisha bushyire ku yindi level. the God's grace will make me. Kandi niringiye Overcome gutsinda that. ndi hamwe na Kristo. Then within that, I really trust that Ubuntu God, bw'Imana bwanzuye napfuye, the grace that resurrected me when I was dead, nibwo niringiye kunkiza iby'iyi si. that's the grace that I really trust that I will defeat Nibwo the niringiye world kumpa things. imbaraga zo kunesha iyi si. That's the grace I really trust that I will defeat this world things. Uko niko kuramya nyakuri, That's having a true worship gushimwa n'Imana. that God is happy for. Ubu kwa gatatu rero, The third point, ntitwifate uko tutari, let us not think of ourselves in another way ahubwo dutekereze than we have to all think uko bikwiye, in accordance bijyanye no kwizera Imana yaduhaye. with a faith that we have in God. Ibi rero birimo ibintu bibiri. There are two things here. Icya mbere The first one, ni ukwirinda ubwira, kwishyira hejuru, putting ourselves high kumva uri icyo uri cyo, or feeling you're something, kumva hari icyo uri cyo, feeling that they value in you, kwiyemera. yeah, like your pride. Igituma ibyo ari bibi, The reason why this is umutima bad, wabigize the heart that has this, wimura Imana. it takes away God. Mu mwanya w'Imana, The praise of God, njyewe ubwanjye ni njyewe ujyamo. you place yourself in that place. Kandi iyo nagiyemo, When you go in the presence of God, nica abandi you kill other people. kuko mbabera Imana. You want to be their God. Mbereka ko ndi Imana yabo, You portray yourself to them nkabereka as yuko God. babayeho kubera njye. You show them that they live because of you. Kandi nabo bagatangira kubyemera kuko mbibemeje, And some people may think that that's true. bagatangira kumbona nk'Imana yabo, And other people may begin saying kuko nanjye that's ubwanjye God. nigize Imana yabo. Because yourself, you made yourself as Narabyemeye, God. You accepted it. ndabibemeza, You convinced nabo them. babibona gutyo. And themselves saw it. Niba mbari imbere mbayoboye, If I'm in front of them when njye I'm nzabanza leading them, nibeshye, I will first lie myself. nindaza kwibeshya nabo mbabeshye. After lying myself, then I Kandi lie them. nimbabeshya nabo bazabyemera. When I've lied them, they will accept it. Ntukishyire hejuru, Then may you not take yourself high. ntukibone, May you not be. ntukibwire ko hari icyo uri cyo, Let there be no pride in you. ahubwo ucishwe bugufi, May you walk humbly in front. uhinduke umugaragu w'abantu. May you be a servant to all. Icyo ni cyo Imana igushaka. That's what God is waiting from you. Iyo wahindutse umugaragu w'abandi, When you become a servant of all, iyo wahindutse ubusa, when you're humbled, ahubwo Imana ikagira icyo ihinduka muri wowe, and within you God becomes great, uko niko kuramya nyakuri. that's what we call true worship. Hallelujah. 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 You diminish Wowe ucibwa bugufi for Christ kugira ngo Yesu to increase ariwe uzamuka more and more kurushaho in you. muri wowe. Always decrease yourself Buri gihe wumva ucishwa bugufi for the sake of finding a way kugira ngo hagire ibyo ukura, away for Christ kugira ngo ureme inzira ya to Yesu, increase kugira ngo Yesu ari more and uzamuka more birushaho in you. muri wowe. Uko niko kuramya nyakuri. Uko, that's a true worship. Uko ni nako kwita. Birahamanya n'icyambere. It works in hand with the first point. Iyo urimo widecreasinga, When you are diminishing or decreasing, you are giving yourself to God. iyo uri kwitamba n'igitambo ku Mana. Hallelujah. 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 Umwigishwa wa Kristo The disciple of Jesus Christ, ntagomba kwishyira hejuru. you're not supposed to boast. Soma Abaroma 11. Let us read in Romans 11, 11:20. 11:20.
Abaroma 11:20 ni koko kutizera niko kwayahwanyujwe none nawe kwizera niko kuguteyeho ntukibone ahubwo utinye kuko ubwo Imana itababariye amashami yakavukire nawe ntizakubabarira. Amen. Ongera usubiremo ako kaba ako gace 20 ni koko kutizera niko kutizera niko kwatumye amashami ahwanyuka mu giti none nawe kwizera niko kwatumye ushingwaho ya mashami yahwanyuwe nawe ugashingwamo. Ntukibone kubw'ibyo ntukibone ahubwo utinye, ahubwo uhora uhinda umushyitsi. Icyayahwanyuye nawe cyaguhwanyuye. Ni ijambo iki gice cya 11 Paulo wandikiye Abaroma. In this chapter 11, Paul wrote to the Romans. He was telling them the reason why he was called to preach to the Gentiles. He was showing the way his heart was broken. When he was telling the Gentiles that I'm heartbroken because of my brothers, but I'm pleased because you are receiving me. But let me tell you the story that happened. There was a big tree, and that tree was it had branches. This tree and the branches, it's the nation of Israel. When the owner of the tree came, the branches didn't accept the owner. And the owner of the tree, the owner of the tree broke the branches. Then he went to look for other branches. Then he reached in the Gentiles, and the Gentiles accepted him. After accepting the owner of the tree, the owner brought those branches and he stuck them to the tree. They came as the branches, the wild branches. Others were the wild branches and another one. But they were placed on that tree. And he told them that the reason why those branches were removed, it's because they had a hard spirit. That to these wild branches that were brought to it, they are brought because they had faith. But you who were planted there, may you always remember why those people were cut off. May you not boast of yourself. May you not boast of yourself. May you not put yourselves high. May your life be trembling. If the original branch was cut off and you, the wild branch that was brought on it, the true worship that we would see in these verses is trembling in front of God. May you not put yourself high in front of God. Is feeling that you're something in front of God. It's when you're diminishing in yourself and Christ when he's increasing every day. That's a true worship that is present to God. Hallelujah. A true disciple of Jesus Christ, you are supposed to be ukuze. Mature in his thinking. Ukuze mugutekereza. That word umeze neza bivuze gukura mu mitekerereze. It means growing up in your thinking. Kudatekereza cyane. May you not think like children. Ntutekereze nk'igitambambuga. May you not think in a childhood. Ahubwo tekereza nk'umuntu ukuze.
May you think as a grown-up uwo person. muntu ukuze niwe ushobora kuvuga ngo That person that grown up is niba the one igiti that cyari says, gifite amashami when you remember that if the tree had branches agahwanyurwaho and the branches were cut off, njyewe nkaterwaho ntari ishami, and if I was the old branch was brought there, biroroshye nanjye meaning it's ko very easy nakurwaho vuba na vuba. to be I myself removed on it. kubw'ibyo ndakora ibishoboka byose Then within that I am icyo bisaba determined, ndagikora I will do all that I'm kugira ngo requested ngume mu to giti. remain on the ariko tree. umwana But to a child udatekereza sobare who doesn't think highly, ayavuga ati wari nyir'igiti ukuweho none nyewe ndiho yo akamwaza cya kindi cyavuyeho, and he will go yo like when he's to the one cyangwa agatowe branch igicucu. and telling to the original Wowe wari branch uri that you are gukurwaho. full. Why were you removed on it? njyewe nshyirwaho Now I'm here in the kubera ko tree. nashyirwaho uri ikigoryi, Meaning telling the original branch that you are a fool, you. njye ndi umunyabwenge, For me, I'm wise, I'm niyo mpamvu wise. ndi wowe That's wakuweho. why I'm to the tree iyo now. mitekerereze ni iya cyane. That thinking Iyo is a mitekerereze childish irapfuye. way. That Ariko thinking umuntu is ukuze, false. But to a grown-up umuntu person, uciye akenge to the person that has aba ati wisdom, cyakuyeho uriya you recognize that what nanjye made that, cyakuraho. what made that original branch to be cut off, it may lead me to be cut off too. kandi cyabyoroheye njye cyananyorera kuvaho, And it may be easy to me than ntabwo him, nari isanzwe ntewe muri iki giti. because for me I'm not the original branch. Imana rero God, him, iradushakaho kuramya nyakuri, he's waiting from us to worship him truly. irashaka tuyiramye by'ukuri, May we worship God in truth. kandi uku kuri kwacu tuyiramisha In this true worshiping, bituruke mu mutima wa buri muntu, may it come from your heart agera ubuntu Imana yamugiriye. when you're recognizing God's bari grace imbabazi z'Imana zakumanutse, and God's mercy that came bari upon you, iby'Imana yagukoreye, and when you're telling other people what God did. mu ngaruka z'iby'Imana yagukoreye. In result of what God has done to you, tanga umubiri wawe may mu gihe may you give out your body. ibuze nkana kwishushanya n'iby'iki gihe, May you deny yourself to conform yourself to the world. yambura ubwirasi n'ubwibone, May you not think highly in you. ubeho ubuzima bucuremuringa imbere y'Imana. May you always have a shaking heart. nugira ibyo bintu bitatu, When you're having these three things, nitugira ibyo bintu bitatu, when we have these three tukabaho ubuzima bufite ibyo bintu bitatu, and we live a life that has these three things, indirimbo tuzaririmba yose, the songs that we shall sing, igikorwa tuzakora icyo ari cyo cyose, any act that we shall do, icyo tuzashyira mu bikorwa, anything that I will intend to do, Imana izabyishima, God will be pleased of kandi that. kuramya kwacu kuzaba kuzuye. And that will be a complete worship. Imana izanezerwa, God will be happy for that. Imana ibahe umugisha bene data. May God bless you. kandi Imana musenge Imana iduhindura abaramyi nyakuri, And may we pray that we may be true duhinduke abaramyi worshippers. Imana. Let us be true abaramya worshippers. ntabwo ari ababaririmbyi, True worshippers are not Twese these people that turabaramyi. sing. We are all twese worshippers. twahamagariwe kuramya Imana, We are all called to worship nubwo God. tuyiramya mu nzira zitandukanye. But we do it in a abaririmbyi different bo way. Imana yabahaye kudufasha mu guca mu nzira yo kuririmba no gucuranga, To the singers, they do it through nanjye singing Imana yampaye and playing the guca mu nzira yo instruments. kwigisha no guhugura no kubwiriza. For me, I do it undi with Imana the yamuhaye preaching and mu teaching. mbabazi, mu guca mu nzira z'imbabazi n'ubuntu no kugira ubuntu. For other people, they are grace ibyo to be dukora with byose ni hospitality uburyo bwo and giving. kuramya Imana, In any way that you do it, you ariko do icyo it worshiping dusabwa in God. common But what is in common ni in ugutanga all imibiri of yacu us, ntacyo twizigamiye, it's when we are presenting our kandi Imana bodies. yayibona ikayibona yejejwe. When God sees them, He sees them Kandi as living yemewe. sacrifice. Sorry. icya kabiri dusabwa And the ni second thing, ukutishushanya n'iby'iki gihe, it's when we are not ahubwo conforming ourselves to tugahinduka this world, rwose, but being tugize transformed imitima with the mishya. renewal of our minds. ikindi dusabwa The third thing we nuko are imitima yacu requested to ikurwa mu bwirasi, is when our hearts don't igakurwamo think highly, kwibona, when we are not pride, ntitwitekereze don't have uko pride in tutari, ourselves,
We don't think that we are not tugatekereza uko all to think, bikwiriye ubuntu Imana yatugiriye. but we think within God's grace. Tuzaba twahindutse abaramya. Then we would have become true worshippers. Imana ibahe umugisha torero ry'Imana. May God bless you, the church of God. Amen. Amen. Imana yacu turagushimiye. God, we thank you. Dushyize hejuru y'icyubahiro cyawe. We thank you and we put Imana on your ukuboko glory. kwawe kudufasha. May your heart come down to help us. Dufashe gukora ibyo dukwiriye gukora. May you help us to do what we are Dufashe supposed gukora to ibyo do. ijambo ryawe ryatubwiye gukora. May you help us to do what the word has told us Kubw'ubuntu to do. bw'Imana, kubw'ubuntu bwawe twagiriye. Within your grace and the grace that Dutange can imibiri upon us. yacu May we give out our bodies nk'ibitambo bizima as living sacrifice byejejwe when they are holy kandi byemewe nawe and acceptable to you, kuko ariko kugukorera nawe. because that's the true worship. Kubw'ubuntu bwawe Because of your grace, uduha imbaraga may you give us strength muri twe in us, zo kutishushanya n'iby'iki gihe, not conforming ourselves to this ahubwo world, duhinduke rwose but being transformed tugize imitima mishya. with the renewal of our mind. Mana, kubw'ubuntu bwawe God, within your grace, uduha imbaraga may you give us the strength zo kukwitura mwana, of having a result in us, kutitekerezaho nk'aho dufite icyo turi cyo, not thinking highly kuruta mwami uko twakitekereza, than we ought to think ahubwo ourselves. tugutekerezeho ibihe byose mwami. May we think of you always. Twebwe muri twe Within us, duhore ducishwa bugufi may we diminish more and more. kugira ngo Kristo ashyirwe hejuru. May Christ in us be Kugira ngo lifted high Kristo and akuzwe. high. May Christ be seen high. Akuzwe mu buzima bwawe. May Christ be praised in our hearts. Icyubahiro kibi cyawe. May the glory be yours. Nsengera abumvise rino jambo. I pray to those that have Nsengera abo listened. twarimo turisangira. I pray to the ones that we are Ubafashe together. nk'uko nanjye nsaba kumfasha. May you help them as I'm requesting that you help. Twese dufashirize May hamwe you help us all duhinduke together abaramya nyakuri. when you're turning us to be Uramirize mu worshippers. kuri no mu mwuka. May we worship you Kuko in igihe spirit and kigeze truth. kandi gisohoye The time has reached and has kugira ngo come, abaramya data so that the true worship bamuramirize mu kuri no mu mwuka. may it worship him in Imitima spirit yacu and ntigire ibyo truth. yizigamira. Let our hearts and our bodies Imitima yacu live ntigire in him. ibyiguhisha. May not our hearts live Imitima yacu ihore in us. gushyira hejuru iteka ryose. May our hearts lift you high. Icyubahiro kibi cyawe May the glory be none yours, n'iteka ryose always and forever. mu izina rya In Yesu. Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. May God bless you. Imana ibaho umugisha. Amen.